Wena uyangisha. And then 8 months pregnant. Ungakhona ukunginceda. Why upapa abantu amapilisi? Awungakanjani? Uthi wena uyidoctor ye-abortion. Nonsense uyabuthi unsisa abantu di-abortion uyuza dintho so. Maybe wawudonsa ka mo class maye yake. I don't know. Tsa di berekisang mshimeno ke I-abortion ile. Ulahlela amapilisi. Usile wena yes manje usiswa abantu nama-trans ukutshela sikhuluma kanje unezinto ezimuvayo esisweni sakhe. You are killing our youth. Yes, uyabulala iyouth. And wena uhinani kangaka uyithatha leyo right ukuthi abantu besimame mabafuna ukuyenza abortion beze ukhona noku-abort umntwana 8 months pregnant. Amapilisi akuphi? Ufonela amanye? Mama. Ngisacela uze la ekhaya ukhuthume. Umama ngeze ekhaya. Mama, uyeza ngawuzi umntana kwenza ama-abortion la. Wena